Okereng Football Club Ligang dung kiti ki pamanpong. Okereng Sport Association ahin pensipatirpi ponsian ingkan wanga son thak Okereng Football Club League 2023 asengkan parman paman ponsiang dung kiti patupon. Bang solong kadu kabe terang kresia tumangbong ang dung kiti ke paman ponalong hambong inghi FC lapen Gojali par di Malu FC ang bongsi patupon. Sonsi ke patu ke thek muchoda jok hambong inghi FC atum gol hini pensipahai ponsi nong e cepalong pon. Bang so ang dung kiti ke paman ponalong karibyang nong Autonomous Council EM Rites inghi Dokmoka PWD Engineer Golab Kro Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti Board Chairman Dharam Singh Kro Nomati Vidisya Chairman Britain Mahela Lapen Okereng Sport Association along Klembang Patum Chetong Dun Singh Samjin Pen Pachun Pon Denarong Pen Prabhat Rong Pharnang ki Palya Birta Malong News Okereng Sports Association Pen so khela long pini final match pathua long la ambong hi nimetang rong la pen isi bange Gojali par si pathu final match ani khela kadu beta lang misen la si la so phila long sitame aprang si geni litum non ke do bom CM Dr. Tuliram Ronghang alang ni phanchuru nangji ta so phila so stadium nang ki pipen nilitum sitame lo pini arni sidalo mesen akhela samen itu pathu ponong lo ase non ke bangji gobe kimi atum phan okrenga hawar long ni tum sitamel ason la sports anat sports culture ko son sipa develop jima la so pod bang kinili tum ke matha ta committee atum pen menang chingwai chingsai lo asi la sorting pen claim pon lo pulote karbiang lo la pendak okrenga hawar sitamel lo dak gobe kimi atum phan isi sports culture koson si paching thurima lama nilitum bidi sure than pon thekji la pendag arada tumta nang cherap nang chetudun ola se daga arada tumta melo sports koson si pangtang ning ma kai kita ke matha pondo la se mo pening anso se moneng ke anso se si mesena son si tumda ke matha pondo la se khela beleg lega club long si tamelo along ka prek along son mesen khela dak organize putani tu matha dak jongsi dolu pulate dak uwi kimi tum se damelo bang mesena club person se ke pathuma nitu dak bang thegonong ko si nanglitum pini press media nanglitum channel hoi pe nilitum aphan nanglitum dak Okereng Sports Association ke claim ke dam karbing long along nang chethang pon ko ini ning them Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.